Abazana ba timu ya Mbarara City bageraho kutendekwa kutara kw'amani okwetebekanisa omuzano gwabo gwa Stanbic Uganda Cup na timu ya Admin FC oguru kuzakuzanwa izoba rya nyenkyakara hari kaceka. Omutende Kisadik Sempigi yayiruka kwetebekanisa kurunjo kuritana na timu ya Admin ero kuzanda hanso mu ligi ya region konke Kasinge ya Northern Gateway ya FUFA Big League na goritana ariye mu muruzana gwa timu nkaganina nga twina kigendera kinene mu tournament eno ba season eno tuloza nti twagala kusamba kusuka kutwasamba season ewedde Admin timu ya man kubanga ya qualifiers okutuka kwenu level tetujinyoma. Mbarara City yonjira mana habwo kugaruka k'umuzani Jude Semugabo twira inobuhuta bwanyuma yo kuzana edakika ncyo basinga timu ya Tawayo mu ruzana rwa timu nkaganina. Abasambi bona benalina injuries ezali nga mpamvu bakomawo just fitness levels zitanaba kumachinga naye Jude yakola return yakomawo era bada training bulungi ne game esembeyo yafuna minutes. Mbarara City neija kurasaho omuzano gwa FUFA Big League na timu ya Jinja North FC harikaceka rwa mukaga ekisempi kyari kugira ngo nibija kwetebekanisa baro omuzano nko kugurije. Not really tugitwalanga game yayo kugwayo standings era nga tugihandlinga mu mbeera gyegidemu bwetunawe tugimaliriza ya Big League tujja kugiplaningira okusinzira ku opponent gwe tugenda kusamba. Echayi cyakaceka kiriyo nkikorwaho bwanyuma yo kutebekanisa ekiro kya tarehe 6 ekiro kumanyisa ngo abahagize nyencyakare nibija kubona batangwa umugoye gwa kamba kitari kitimba. Abwa TV West and Alogias Vyamukama.